Bravo, bravo, zmagovalci. No in progresiti moramo tudi malo nogometni turnir. In sicer najprej bi prosil, da pridete oba sodnika sem na oder, ker nimamo točnih rezultatov. Prosim oba sodnika, če pridete na oder. Krklesko, da se vidimo vsi. Ivan, še tebe čakamo. Ivan, sodnik Ivan. Naglej helikopter, prid sem Ivan. Ivan, sodnik tekme, fuzbal. Sam na fuzbal me pust, moja draga, moja žen. Ivan, daj malo stopno. Evo, to sta sodnika, ki sta krojila današnji nogometni turnir. In prav tako dobite simbolično darilo za to, ker sta stala na soncu, tiskala konjica neč. To je bilo ragbiju podoben, ampak prav je, da je dober fuzbal, če se sodnikov na vid vaja še ni videl. Hvala. No in tretje mesto, ekipa Kranj. Ekipa Kranja, prosim, če vidite po nagrado za... Če bi vse tako na vrlo. Kao što je ceo film posneo. Ovdje mi frizura.